ikipe muri Champions League ni deal nziza kuri Manchester United. Yego imikinire ya Man U yukomojeho Samir. Ibyo gukina aba defenseur batatu defense atura kwizigira. Wabonye ko akenshi bikenera umukinyi w'umuwinga ari kukina afasha barutayizamu cyangwa se ukina nko playmaker. Avango ntabwo baba bakeneye wa muwinga ukina heza uruhande nk'abana bawinga nyine basanzwe bakina muri 4-3-3. Urabona nk'iyo bashyizamo Alejandro Garnacho cyangwa se Amad Diallo hari ukuntu abayegeranye cyane na Bruno w'umu playmaker. Avango bafite izo nshingano zo kuzamura imipira baciye ku ruhande ariko kanongera kazamo hagati gufungiramo kugira ngo afashe playmaker baze kugabura imipira myinshi kuri barutayizamu ndetse banatanga imipira myinshi muri bana ba wing back bari gukina 2 na 3 cyangwa se iburyo n'ibumoso. Yurebye kunya rero nkuko Samir yarabivuze asha gukina nk'umuwinga cyangwa se agakina nka playmaker. Bivuze ngo igihe yagiyemo hari ubwo bamukoresha mu wing no banga igihe wenda bafite baro bagiye gufungura ikibuga ariko igihe bagiye gufungira kugira ngo atange imipira myinshi muri attack yaza gufasha Bruno. Niyo mpamvu ubona bihutiye kumugura. Ntekereza ko abaye umukinyi wa mbere uhenze uva muri Wolves mateka yabo. Undi wari bahenze ni Matheus Nunes ugiye muri Man City 153 ko byumvikana neza ko rumwe mu bakinyi beza bari bahari mu ikipe ya Wolves kugira ngo agome mu byari kugorana ko makipe menshi yaramuriho. Umuntu yava ko Man U yabonye umukinyi mwiza kubafasha muri iyi system yabo ya defense ya batatu. Nta byinshi umuntu yamuvugaho, tuzagira umwanya wo kubiganiriza abantu birambuye. Turi kwinjira muri ano madosiye y'amatransfer Burayi nyine mu buryo bwo kureba uko amakipe azaba yariyubatse. Ariko afite ibitego 15 yakoze, akora assist 6. No mukinnyi utari mukuru rwose, aracyafite imyaka yo gukina. Yavutse 27 z'ukwa 5 1999, bafite imyaka 26. Iyo ugerageje rero kureba zimwe muri qualité ziba zivugwa n'ibitangazamakuru bishinzwe gucorrecting ibyo bita data cyangwa se statistics, bakubwira yuko ite wamushakaho ziri mu byiciro ibi bikurikira. Icyambere bakubwira ko ari umukinnyi mwiza cyane mu kudribla, dribbling ari very strong, niyo karite ya mbere afite donc kurusha izindi. Iyo tuvuze rero kudribla mu mupira abantu hari igihe batabyumva. Undi dribble iba yuko hari opponent, hari obstacle. Yego, hari umuntu ugwagaza imbere ushaka kukubuza gutambuka, ugomba kumucenga. Ne bya bindi mwita gucenga rero abantu bagira ngo ni ugukora igikorwa, ntabwo gucenga byuzura. Gucenga rero bikorwa iyo umuntu umuciyeho cyane. Urabona ko umuntu afata agapira akicenga agakuta pireri akisararanga agapira kagasubiza inyuma nka bimwe bya doko without passing the opponent. Ni wakoze dribble uri utaciye kuri opponent, iyo si dribble. Dribble no kuva passing, no kuba ngo byitwa dribble igihe nyine wakuye opponent. Niyo mpamvu uzanarebe niyo bari kwigisha dribble muri coaching bashinga amakona, ugibona kuri abashyiraho amakona bakabwira abakinnyi ngo muyanyuremo na baro biriya twita slalom cyangwa n'ibindi. Buriya baba bakwigisha ngo iyo kona buri bihagarariye umuntu ucenge n'undi. Karite ya mbere rero azi gutwara umupira akuraho abantu. Icyo cyitwa dribble nyine. Akerimina abantu, akagabanya umubare w'abadefenseri bari bakoze urukuta rutuma batajya ku izamu ryabo. We rero arabacenga akabanyuraho. Azi gufinishinga, aho afitemo iki kintu cyo kuba strong. Twanavuze ibitego 15 ku muntu ikini 10. Ntago ari ibintu bibi Samir, kuko biteye nimero 9 mwiza. Uramutse ugereranyije nabo Manchester United isanga gwe nibwo wabona uburyo ari mwiza. None zubundi aro bifite muri abo wa mugani mu bifite. So akagira gutera amashoti ya kure, nabwo bafite ako kantu ko kuba strong. Urumva na Bruno hari noneho na abantu babiri bazari beza, ariko nkibaza mikinishirizwe na ba Bruno ko nakunda gukina mu bitugu bya nuza bya, ariko no kurande agomba kuzamusubiza inyuma. Bruno agomba gusubira inyuma, Bruno yagaruka inyuma muri role y'umunani cyangwa Suriya bakamunyeka nko ku ruhande. Ino style kuzazana na Mbeumo kuko ngo ari ikintu ashaka gukora, ngarashaka gukora icyitwa ngo switching from boys to men. Ngarashaka noneho abantu bamenyereye Premier League ni bantu ba Mbeumo ufite ibitego 20, assist 8, akazana wo Matheus Cunha. Icyo ashaka gukora nukuzana ngo abakinnyi bamenyereye Premier League. Nacyo Manchester United abantu bayisesengura. Imyubakire ya Manchester United igiye kuza itandukanye niyo kubwa isa nkaho iri buze kuzana abawinga batsinda, kuko aba bose ikarite bahuriyeho Mbeumo ni mwizi buryo
Matheus Cunha abasore bose bakuriye kuri muri Brazil baba bafite ubushobozi bwo gukina nta myanya yose y'imbere kuko no muri Wolves akunda gukina hengamiye kwa Itinuli ku ruhande rw'ibumoso kuri gatatu I mean kuri 11 ariko kubera ko afitemo icyo kintu cyo kuba ari umuntu udribura cyane ashobora kudribura yegera imbere ajya agarukamo hagati kujya atsinda ibitego kuko niwatsinda ibitego ujya ku ruhande gusa uyu Matheus Cunha gukina imbere ku mpande zose z'imbere yaba 10 cyangwa se 11 cyangwa 7 ashobora kuba yabikina neza kuko mbere yakinaga nk'umwataka batwara Jeux Olympiques za 2021 yakinaga nk'umwataka w'ikipe y'igihugu ya Brazil no umusore navuga ko baramutse bafite Bruno hagumye yabemereye kwaguma kuko abaraho bari gutanga miliyoni 100 sinekereza ko ari amafaranga ashobora kuba nayanga muri iyi Manchester ubona ko bitari kugenda neza yavaho akaza Bryan Mbeumo bitego 28 muri Premier League this season kongera uyu Matheus Cunha bashaka no mu pivot wo gupivota kugira ngo abahe ama space kuko iyo ufite mu mwataka bituma aba defense bashobora kuba bamuhugiraho cyangwa se akaba yabakorera pressing hanyuma bagakina ya mipira igarutse nkuko Nicholas Jackson abikorera abasore b'ikipe ya Chelsea gasanga kore Pama yatsinze ibitego byinshi so nibyo rero nibyo abantu barimo barashima Manchester United buryo iri miliyo bakamuri uyu mwaka byo kugura abakinnyi noneho bagraduate erega niko yahoze none se Ferguson yigeze ajya kugura umukinnyi hanze Ferguson yaguraga imbere muri champion projet ya Ten Hag nyine niyo mpamvu yabaye flop uzana ba Rasmus Hojlund ngo tuvuye mu Butaliyani abakinnyi badashobora izana bazirikize bivaye muri Bologna ikibazo cya Maniyo rega mbabwiza ukuri ntago kiri cyane no muri sinzi ko nabisobanura ntago kiri muri tugura hehe tugeranyije na twakaguze hehe kuko n'abandi babanje hari abagiye batekereza nanone gukemura ikibazo mu buryo bw'abakinnyi navuga ngo league proven players abakinnyi hari abagiye bashaka bafite experience batwaye ibikombe ahandi still ukabona ntibinakunda kandi Manu yagiye igerageza n'abatoza mu maprofile atandukanye abato abakuru abafite experience abamenyereye Ubwongereza abatabumenyereye byinshi ahubwo ikintu Manu isa ni nayigorwa nacyo cyane nge mbona kinatwaye no myaka yose nuko utagira patience yo kwemera yuko bagomba kugira igihe cya transition gihagije cyo gutegura umushinga uzatanga igikombe nk'ubu bafite gahunda yuko 2028 bagomba kuba batwaye Premier League bari kwizihiza imyaka 150 Manchester United zabimaze ishinzwe so bayise project 150 bakagira na projet icyo gihe 2028 yuko abagore bamane bagomba kuba batwaye igikombe cya champion mu bagore iyo ni project 1 cyeje kizagora noneho nk'iyo mishinga yombi reka tujye mu abagabo project 150 Manu iyo kubera ukuntu yabaye clip on top kugasongera kaburi imyaka myinshi cyane ntibiboroheye kwakira na gato igihe cyo gutegereza kwihangana umuntu wari wese ngo yubake ibintu bavuga ko Manu igira ikintu cyo kurekura abatoza prematurely cyane cyane nka Jose Mourinho bavuga ko Jose Mourinho cyari ikintu cyashoboraga kuba handled iyo baza kuba bafite proper management kuko ibintu byo kwanga umutoza ngo ntiyumvikanye ngo nuriya mugabo Edouard ngo ko tamukorere Kristo muko bikwiye kandi wajya kubyanariza bakakubwira ngo ibintu Mourinho yarekana magakavuga ati ibi bintu ntakorewe iyo bikorerwa nagomba gutwara igikombe nyamara ngo babikoreye abadakwiriye kubikorerwa yakozwe yo kumuhereza ibyo uwamukurikiye ole bamuhaye ibyo batahaye muri yes sinzi muri kubyumva kandi Mourinho yari yabaye wa kabiri yatwaye na Europa League yarababwiye ngo ngiye dore ntwaye Europa mbaye wa kabiri ni mungura abakinnyi abanaba Edouard akabizanamo ibibazo bye akavuga ati sinshaka ati company scam atereka reka twamuguzwe menshi igihe hari Manchester United ubyansereke mu kantu gatoya nuko nta mushinga bafite ufatika uko nujya kureba nk'izi kipe zindi buryo bw'imyubakire nibwo babwubatse ubushize uyu Kavukiraza nibwo bahise bubaka bavati uyashinzwe mbere Manchester United yabaye imyaka myinshi igendera mu bitekerezo bya Ferguson akaba ari umuntu wabayeho mu gihe Premier League nayo yari ifite amakipe mato ubu ngubu Premier League ukuntu imeze bitewe n'amafaranga yajemo ekipe nka Crystal Palace iragenda ikajya kugura umutoza watwaye
watwaye Europa League ku mugabane w'Uburayi. Amakipe nka za Balance zikagura Bandoniro ya Rayola n'abatoza bakomeye muri Espagne zikabazana muri no champion, ugasanga ekipe zirakomeye zitwa kari ntoya ku buryo ya competition Ferguson yahuraga navuga ati ndacungana na Arsenal cyangwa na Chelsea, izi saha ucungana n'amakipe yose. Nujya kureba nk'amakipe dufate nk'urugero nko mu myaka nk'ibiri ishize bwa Arsenal risere cyane ku gikombe cya champion, ntiyigeze itsindwa na Man City ngari yikura ku gikombe. Usibye no mwaka wa mbere asabwa kwitsinda match imwe ntibishobore, ako mwaka wa kabiri yatakaje amanota kuri za Southampton, itakaza amanota kuri za Brighton, itsindwa na Aston Villa. Ntabwo ujya kuva ku gikombe cya champion nta gikurwaho n'umuntu bahanga, kuko Arsenal yigeze kurangiza idasinzwe n'ikipe nimwe yo muri top 6 ariko bikarangira itakaje igikombe cya champion. Manchester rero ikintu cya mbere ari kwiriye gukora no kwiga umushinga w'abantu babirimo, hanyuma bagakora design bakagenda bareba abatekinisiye bagomba kubyinjiramo. Naho ubundi uraza ate naga kava toke abahorandi nibo bazamfasha akabarunda aho ngaho, uje akava atereka reka atabanga basimba keneye, ugasanga Abanton arabarekuye bari kwitwara neza hakurya muri za Betis, ugasanga nuza heri kubaho buriya nakiri bagera aho bureyo imishinga yayo igenda bureyo ihinduka bijyanye n'ikirere uko kimeze. ubu mani isigaje kuzabishyira kuri kamarade rwose. Nyuma yo gusoza ku mwanya wa 15 muri Premier League bari gukora ikintu cyo kugarura icyizere kwa rw'abafana. Bavuga ngo bagize saison mbi cyane, basoreza ku mwanya mubi, banatakaza igikombe cya Europa League. Bavuga ngo bari kwereka abafana ko byibura nabo hari icyo bagiye gukora kugira ngo zitabaze bakomeye. Niyo bavuga bagiye kwisoko hakiri kare, barizindukiye mu by'ukuri, reka turebe uburyo baza kwiyubaka. Reka kurijyaho abandi nk'ubumani hari ikintu abantu batajya bemera. Nk'ubu ngubu ejo bundi bazana Danny Ashworth. Yego. Ni umugabo w'umuhanga mu bintu bijyanye no kugura abakinnyi na project management. None akanareba n'abakinnyi babandi bakiri bato ku buryo ushobora no kuba yatuye umukinnyi tumuguze ataduhenze kandi azadukinira imyaka myinshi cyane. Yakoze ama projet muri za Newcastle, yakoze muri za Brighton, yakoze ahantu henshi cyane. Uzi ko bahise batandukana mu mezi 6 ya mbere. Yese badatandukana ho bona. Ikibazo rero kiri muri Manchester ni ukuri birasa naho abantu bayifite ntibakira ko bakwiye kwiha igihe niba ari izo transfer overhaul bazikore, bashaka umutoza bijyanye niba ari uyu Amorim niba ari inde bamuha igihe batuze, kuko hari amakipe tuzi yagiye yagwa ariko akihangana. Uzi reka ngurugero Liverpool Klopp azamo, Klopp igihe yabahereye azabahera igikombe nicyo gihe yakibahereye. Klopp yinjije umwaka umwe mbere ya Pep ariko asanga ikipe iri hasi. Winjije 2015 arababwira ngo mu gihe cy'imyaka 4 abasekreteri yarabwiye ngo mu gihe cy'imyaka 4 aho bitabari kirambati tuzatwara igikombe. Uzi impamvu yahaye imyaka 4 nuko yashakaga kubanza gukubura kuribuka abakinnyi yari afite bitwaga basako aba defense bari kirambati babataka baraho badafatika, afite abantu nka bakoroture bari baraho. Yari afite abakinnyi abo bita fringe players ba Moreno umwe Espanyol kuri Alberto Moreno Adam Rarana. Umva yaratuje agenda akuramo umwe babiri aratuza yubaka ikipe atuje. Yinjiye kutinya soka yabwiye imyaka 4 umwaka wa 4 yari yabasezeranyije Premier League ntiyayitwaye, yabaye wa kabiri cyagiye Man City igira 100 agira 9 na 7 gutyo oya yamurushe nkanye 9 hanyuma ahita atwara mu Champions League ariko umwaka yego 2019 atsinze Tottenham 1-0. The coming year ku mwaka wa 5 ahita bahesha champion. Byumve ko it took 4 years gukora kuri Champions League, it took 5 years gukora Premier League, ariko gukina amafinale yakinnye amafinale ya Europa arakubitwa, akinamo na finale ya Champions League arakubitwa. Uri murabibona 2017 n'umushinga uza mu buryo buri progressive, urabibona ko we are growing, turi gukura, turabande dukora transfer overhaul, abantu turabirukanye tudakeneye, tuguza abakinnyi, irangi ntirirafata, finale ya Europa ni Europa nyine, ni irushanwa ritari rya Liverpool. The coming year ikipe yatangiye gufata irangi, harimo Sadio Mane, harimo Virgil, harimo Salah, bari bamaze kuza bose cornerstone players yarabafite. Robertson na Trent bari gukora assist 10 atsindirwa kuri finale nande na Real, c'est n'importe qui na Real. Umwaka wakurikira arayitwara, umwaka wakurikira atwara champion muri Covid. Rero Man U sinzi ukuntu imeze, niyo mpamvu nakubwiye ngo ibitwara bureyo
ni abasaza bacu nibaze niba bitakunze nibatugarurire nde wacu nibigenda gutya ihora mu bintu bubyemere batugaruye ritayadi byamubwira mani ukuntu imeze uzarebe ikibazo igira ku isoko abafana babo bazacunga batazaba nk'aba Arsenal nibya Evra yavugaga ariko bimeze kimwe riga nabo bari delusion bamaze kugira icyo kintu baba mwisi ubona uzi ko buri gihe ba mwisi y'inzozi no mwisi y'umushinga ni mwisi y'inzozi kandi twese bishobora kuba byaratubaga turabana ntabwo mwajyaga ubona nk'imodoka nziza uri umwana ukavuga ati ngiye nzajya kurangiza segonderi iyi modoka narayiguze ariko ntutekereze umuntu ukirangiza segonderi nzaba nahembwa ngahe nzaba narasevinze angahe nzaba narayiguze iki abafana ba maniyu bakwiye kumva n'abayobozi babo wari ufite kuri aya bitekerezo donc bo bahita ba excited ngo twazanye Morimu ngo atwaye ibikombe ngo muri intuza ngo agiye ngo kuza ngo ahita bitwara ariko my friend nturebe nk'ikipe ya Liverpool nushaka ikipe yawe idakomeye nigeze kukibwira Rugimbana ari umutipe w'umutaliyani twajyaga twandikirana naje kumuraho umukora munisi umuhanga cyane neze kumwandikira ku kayimeri mbona nashubije yambwiye akantu n'ubu naravuze ni nicyo kintu cya mbere wanze umuntu yambwiye gikomeye mu mupira yarambwiye ati nushaka kubona ko club yawe yoroshye jya utegereza habe icyo bita international break bahamagare arambwiye ati nubona ibihugu 15 bidahamagaye key players b'iwanyu uceceka muri club yawe nta kintu bamufite ariko mani irifata ngishaka igikombe Liverpool ifite kapiteni w'ubuholandi Virgin umwe mu defenseur beza baye muri Premier League ifite umuzamu nka Alisson Becker bro umuzamu wa Brazil ifite Mohamed Salah amaze imyaka itari munsi y'itanu ari kuza mu top scorer champion d'Afrique urimo nabibona kapiteni wa Misiri uri kubona ifite abantu nka Makristera avuye gutwara Coupe du Monde bro ifite abantu bagenerwa muri za Colombia nka ba Diaz umuntu akabyuka mu gitondo ngo twazanye ngo umutoza ngo ayitwaye muri Benfica barakubaga vibaya sana kugira ngo urebe ko Sporting abantu bakikipu ikipe yakomeye urabibona kugira ngo ubone ukuntu Sporting yari ikomeye ikiganiro y'abanyamakuru bakomeye imibare bihari kugira ngo ubone ukuntu Sporting ikipe ni nka radio kugira ngo ubone ukuntu Sporting yari ikomeye yaragiye n'ubu Sporting yatwaye champion yatwaye double yatwaye championnat inatsinda kuri taka ya Portugal inatsinda Benfica bahanganye kuri championnat wibaze ko match yagombaga kuba kamarampaka banganyije na Benfica kimwe muri championnat bagumana umwanya wa mbere kugira ngo yemeze noneho barakuri finale y'igikombe cy'igihugu ikubita Benfica bitatu Efite abasore bakomeye hagati mu kibuga ikomeye so rero birenze umutoza birenze kugura Yeremi imwe ni ikibazo kiba ari Kigali ribuze kurangira uyu munsi ni ya Ryan Cherki kwinjira mu ikipe ya Manchester City miliyoni 30 z'amayero kuzi ya Olympique de Marseille Olympique Lyon biri mu nzira iyi ni deal ribuze kurangira nayo amasaha Man City rimira yakoresha amafaranga menshi mu kwambere mugani wanyu Man rimira gura Matheus Cunha Man City izanye Cherki aza yiyongera kuri ba Marmushe yaguze ejo bo yakoresha amafaranga menshi mu kwambere yakoresha amafaranga menshi mu kwambere akoresheje nka miliyoni 200 kandi PSR birekereje aho hafi ivuga ati ko nta kintu mwatwaye none amafaranga mwayakuye bashakaga Florian Wirtz arahenze ari muri 130 nawe diriye rashoboka muri Liverpool kuko Liverpool ifite amafaranga yo gushora ntigeze igura mu mwaka ushize hanyuma Man City hisemo umwana navuga ko Ryan Cherki uri kuzamuka neza muri no minsi umupremeka mwiza mu Bufaransa umusore wagiye wakoze ibitego birenga 20 muri no mwaka w'imikino umusore kuva muri Espoir y'Abafaransa atwara ikipe y'Abafaransa kuri Jeux Olympiques finale umusore mwiza wa umaze igihe kinini abantu benshi bamutekereza ko azavamo